Agmuanapon may ken taman tuo parad sika. Dapat sika may dugan tuo parad SIKATO. Karakalan kasi at SIKATayo mananap na likat jad arumya tuo. Atan may oras siya nababalang tayo laod konsentrasyon. Nato dapat may improve tayo at sarili tayo. Masyado lang nakatuon may sarilim at panag-almo na tuo ya parad sika. Pero jad saratan niya oras siya panan-almom at nanak mula. Pero masyado mon in focus may sarilim at sa may parte ya anapon mo talaga. Pero natan nanalmom lamay tuo ya anapon mo. Sa pakantam gabayon to kamot kasi. Singa ka manaal mo na dagom at paglay na atipon ya dayami. Pero aliwan di man talaga na plug. O di no mananap kay na plug ya piso jad maliwawa pero na plug di man at party ang bilungat. Natan walay kanaw-nawa ya nalmom iratay anapon mo di man. Pero antam mismo jad sarilim ya aliwan di man talaga sukulanda. Natan sa itupot. Wala kasi lakas na loob mo, paano alaen, tuktukon, tan ang kinanmutan. Tan ibagam ilastog mo yan nalmom, tan ya anapon mo. Wala kasi kasil na loob mo, paano ipakabat mo tan at saray, ang kabat at sika, jad pamilyam. Mairap, singag mo kayan gawin. Karakal kasi at SIKATayo at nakatuon so sarili tayo at sa may panag-almo na parad SIKATayo, natan nunalmom lamay tuo. Di man tayo alingo, yalaan, or isempet. Taaman lanti, mas pinilim may anapon mo may right one, parad sika. May energy in focus mo lang talaga ya amin, paano na almom. Natan, nunwadtan kalat arapan to may tuo. Agmo amutok-tok at sarilim, ayan tuo kasi gusto tuak nanang tuak siguro kasi agmo a-develop may sarilim paano nagustuhan kay arom na tuo mas atoon may oras mo at panag-almo at SIKATO. Masyado ninyo put mo may oras siya mampagwapo mampagana nananak mo nan kaarap mo lamay tuo na parad sikan talaga on nanang to ka wala itsuram panlabas na anyo pero ang may internal aspect ugali ang may sika career ing katuom agka-ready so say nagawa agto ka nagustuhan yasi nga mainpan anak mo jad SIKATO agmuupoton may oras mo jad panag-almo na right one dapat i-develop mo matso sarilim agmuanapon may taman tuo parad sika dapat sika may tugan tuo parad SIKATO. Imbis na uputon mo so oras at panag-almo at SIKATO, yupot mo ni so oras kung paano mo i-develop may sarilim, may kaugalim, katuom, saray kapaliber at sika, noan po may relasyon mo at sikara, aray kaarom, aray pamilyam, tanamin niya aroon at pilay mo, aman dapat so improve or i-develop mo.